Dobro večer. Zdravo. Jaz sem tukaj Dalibor. Zdravo. Zdravo. Matjaž. Evo, tu sem Daliborja pripeljal. Mislim, da ima popolnoma zavajo, to je zumba. In kaj je to? Samo delamo na kondiciji. Pa malo plešamo zraven, pa se Lej. Kaj zabavamo. imamo, kako malico vmes? Nič malce. No, dečka, imate opremo zraven? Ja, imamo. Super, pol pa se hitro bež naprej obleči. Okej. Kje je zdaj Dalibor? Dalibor! Kaj? Nič. Pa ni. Zumbo mama, na Zumbo sem prišla. Ajde, gremo, na Zumbo. Malo bi probal. Kako što Zumbo mama danes?